turizera ko mumeze neza. Igihe cy'agahenge mu burasirazuba bwa FARDC cyongerewe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'iz'umutwe witwaje intwaro wa M23 zemeranyije kongera agahenge kakava ku minsi 3 kakagera ku byumweru 2. Tukiri kuri iyo nkuru, turabizi muri iyi minsi nibwo Amerika yateranye ipanga cyangwa ishyiraho igihe cy'agahenge ku burasirazuba bwa Kongo, yibanze kuri M23 na Kisekedi nka nyirabayazana w'imirwano, bagafatanya bagashyira agahenge k'iminsi 3. Ariko kubw'ibyo agahenge kongerewe igihe mu gihe n'ubundi bitari byitezwe amahoro yagarutse. Muri byo twavuganaga n'abaturage batandukanye, batubwiraga ko bari mu mirimo itandukanye. Ejo niho twamenyeshaga tubabwira ibyo abaturage batubwiye bari hariya muri turiya duce. Abatubwiye ko bari gusenga, abandi bagiye kwambaza bashima Imana yazanye ku gahenge. Muri make wabonaga ko ubuzima bwagarutse. Ni kubw'ibyo agahenge kongerewe igihe nibyo bishobora kuba ari byo byagarura amahoro hariya hantu, bishobora kuba ari byo byagarura mu gahenge n'umudendezo muri kariya gace. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakomeje zubahiriza ibyo zasabwe. Ingabo za M23 cyangwa umutwe witwaje intwaro wa M23 nawo wakomeje kubahiriza ibyo wasabwe. Niko abaturage bakomeje kujya mu mirimo yabo, abagenda baragenda, abaruhuka barahuka. Muri make urabona ko intambara yarangiye, ariho buri muntu ari mu bye. Agahenge k'iminsi 3 kagiyeho nyuma y'ubusabwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byagaragaye mu itangazo ryashyizwe hanze tariki ya 11 Ukuboza 2023, aho byasabaga impande zombi zihanganye. Amerika yasabye impande zombi zihanganye gushyiraho agahenge, isaba FARDC kugira uko iyireba mu buryo bwo kugira ngo barengere abasivile no kureka ingabo za yayo zari zivuye mu butumwa bw'amahoro zigataha. Niko ingabo ku nzego zombi zarabyubahirije. Impande za FARDC n'impande za M23 agahenge bagahaye umugisha baranabyubahiriza. Abaturage bo bakomeje kwibaza ibi, ati se ibintu bizahora bicya cyangwa ni ibi bihe by'agahenge gusa? Bakibaza bati Amerika yakoze ibi, yabikoze bigahoraho. Itangazo ryasohowe na Amerika ryagiraga riti: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashima agahenge k'amasaha 72 kemewe n'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ni Amerika ibashima. Ibi bibaye nyuma y'ingamba zashyizweho ubwo Alvire Haynes uyobora iperereza ry'igihugu yagiriraga uruzinduko muri FARDC n'u Rwanda tariki ya 19 n'iya 20 Ugushyingo. Ibiro ntaramakuru Reuters kuri uyu wa 14 Ukuboza 2023 byatangaje ko byavuganye n'umwe mu bakozi bo mu biro bya Perezida wa Amerika uri mu bashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'izi ngamba. Yemeza ko agahenge kongerewe, arabishima, abiha umugisha, biramushimisha. Gusa Amerika nayo ikomeje kwitambika muri biriya bibazo, gusa ikitambitsemo neza ikabikiza amahoro yaba ari sawa. Wowe wahita wibaza iki, watekereza iki? Amerika nk'igihugu cyo muri Amerika nyirizina, Amerika turayizi, ikaza gukiza amakimbirane muri Afurika, igategeka ibyo abanyafurika bakora. Gusa nk'igihugu cy'igihangange kije kikagamiza amahoro agahinda, yaba ari byo
cyane cyane ko n'abaturage bakomeje kwishimira iby'aka gahenge. Ubu baragenda bakomeje ibikorwa byabo bya buri munsi. Tugaruke kuri uyu muyobozi utashatse ko amazina ye aja hanze, yagize ati: habayeho kongera agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera ku byumweru 2. Aka gahenge kabayeho nyuma y'imirwano ikaze yari yarubuye muri teritwari ya Masisi, Rushuru na Nyiragongo kuva tariki ya 1 Ukwakira 2023.